Na pewno spotkania tego typu, mam tu na myśli zespół, który nie wygrywał, a w zasadzie przegrał wszystkie swoje spotkania, kontra drużyna, która do tej pory wszystkie mecze wygrała. Na pewno jest to bardzo trudne, jeżeli chodzi o ten aspekt mentalny, żeby zespół był przygotowany właściwie do meczu. I przede wszystkim z tego powodu chciałem zespołowi pogratulować, bo tą jakość i wyższość należy tylko i wyłącznie pokazać na Zielonej Murawie, a nie na kartce, czy podpierać się statystykami z przeszłości. Więc cieszę się bardzo, gratuluję drużynie wysokiego zwycięstwa i cieszę się bardzo, że kontynuujemy zwycięską serię. Dziękuję. To, čo zrobila moja družina v tom meču, je znegodné. Je znegodné dla celého štábu i všetkých ľudí v klube a v prvšom rade kibicov z Prúškova, ktorí sem pojechali. Chtěl by povedať, že mali sme do toho meču plán, ktorý pošiel 4. minútou, kde máme pivku a je z toho karné. No a ten plán potom pošiel, ale zachovania mojich hráčov v tom meču boli katastrofálne a myslím si, že dzisiaj, čo sa týka ofenzívy, nám Wisla pokazala model, akým by sme chceli sa prezentovať v príšlosti. Naša defenzíva po brámkach nebyla. Na druhej strane gratulácia dla Wisly, ktorá bola bardzo efektívna a myslí, že takú efektivitu už nebudú mať. No a jedným pozitívum toho meču je, že nový závodník, náš nápasník, Bonk, sám nám pokazal, že vie si zrobiť situácie, aby mohol sčeliť bránku. A to bolo takým pozitívum toho meču a všetci ste videli, jak ten meč pošel. Mali sme tam i my situácie, dve zostali fragmentu, kde sme mohli zdobiť bránku. I dve situácie, kde Bonk mal dve dobré situácie i po stálom fragmente v druhej polove mal Jach blízo, aby zdobil aspoň jednu bránku. Dla mňa je to všetko a povedal by som, že je to najväčšie prekrývanie v mojej kariére, ale musím povedať, do príšlosti, jak tutaj będziem, tak tí hráči alebo závodníci nemôžu grať, ale ja zrobím všetko dla toho, aby sa to popravilo. Viem, že s tou družinou som malo, ale i dzisiaj meč nám pokázal, že na ktorých závodníkoch môžem dať a na ktorých nie. A to je dla mňa pozitívum. Ďakujem.